быйылкы 1992 жылкы бүтүрүүчүлөр жана ошондой эле бүгүнкү аземдин катышуучулары быйылкы 2007-2008 окуу жылынын акыркы Коңгуроо аземинин Кошбол мектебин жана да Ак жол сага бүтүрүүчү аттуу аземди ачык деп жарыялайбыз. Мектебимиздин Ак жол аянтчасына быйылкы бүтүрүүчүлөр 9-класстын окуучуларын сиздердин кол чабууларыңыздын астында тосуп алсак. Kırgızistan boyunca Koңгуроо майрамы белгилеп атышат. Мына быйыл биз дагы ошолордун катарында эле 9-классларыбызга көлүк берип бүтүрүп атабыз. Бүтүрөбүз. Мына биздин мектептин ачылганына быйыл 9 жыл болуп атат да. Бирок ушул 9 жыл ичинде өзүнчө мектеп болуп көптөгөн бүтүрүүчүлөрдү бүтүрдү. Биз сыйынтыктан турган окуучулар азыр жогорку окуу жайларында окуп атышат. Мына ошолордун жолун улай турган бүтүрүүчү биздин 9-класстын окуучулары болуп эсептелинет. 9-класстын ичинде дагы биз сыйынтыктана турган окуучулар аябай эле көп, уяттуу окуучулар. Эми кээ бирлеринин атын атап коеюн. Мына Анарбай кызы Алина, андан кийинки окуучулар Жумабаев, анан Абдраимова, анан кийин неме Сапарбек Зулфукар уулу, Эмирлан Аширбай уулу. Мына ушулар мени сабак берип жүрдүм буларга, аябай кубандырат. Эми ушуларга мындан кийинки булардын жалпы классташтарына бардыгына мына чың ден соолук каалайбыз, дагы жакшы билим алуудагы ийгиликтерди каалайбыз. Булардын келечеги азыр астыда. Дайыма биздин мектептин атын бийикке көтөрүп, бизди уят кылбай, жогорку окуу жайларында окусун, өздөрү каалаган кесипке ээ болсун, бардыгы 100%. Мен ошону каалаймын. Анан мынабы ушуга билим берип аткан эжекелерге, агайларга бардыгына чың ден соолук каалайм. Ата-энелерине дагы. Эми булардын биринчи билим алуусунун негизи мен ойлойм жакшы эле болду. Мындан кийин ошону дагы улантып өтө өркүндөтөт деп мен ойлойм. Дайыма ушул акыркы Коңгуроо
sizler üçün en жақсы майрам болып есіңерде қалсын тілектеймін. Kim söylüyorsa ошону кат. Жадыраған Құдай майрамдарда жоғы болып, Құдай bütün майрамдарды дағы құланып, көп майрамдарда жоғы болып, мұғалімдерге дағы сұраштық берем. Мен de sonunda bayramda katıldım. Kalan soğukçular ayavay büyük. Aramlarda kalan soğukçulara tutar kutlukandı. Daha şunday kalan soğukçular köp olsun. Ölçlerin olsun çıkarmaşlıklarını isteyen okuşlar var eken. Tersinin ermenen, okudağı ilgilislerin ermenen, daha şunday geçmeliklerine geçiyor gibi. Elsin utangan, aseneler sin utangan, жалпы мұғалімдерің әртіп ясқылаған базардан болсын артық қалайын. Жалпы жамаатқа разылық білдірем, мұғалімдер жамаатына. Сіздер дағы мақсатыңарға жеткіле, тілеген мақсат ойыңарға жеткіле. Сондай жас мұндарға дағы тәрбия білім бере бергіле. Жалпыңарды бүтін майрамыңар менен құттықтаймын. Дағы құлана берсін майрамыңар. Билимин улантуунун алдында турат. Өз мектеби, андагы окуучулук күндөр, тарбия таалим берген мугалимдери жөнүндө ойлорун, каалоо тилектерин айтсак деп турушат. Анда эмес азыркы кезекте ушул бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамынын негизги себепкерлери болгон 9-класска берсек. Урматтуу коноктор, ардактуу ата-энелер, урматтуу ага эжелер, азыр сиздердин алдыңыздарда кече эле мектеп осогосун аттаган бүгүн бүтүрүүчү болгон 21-кылымдын жаштары акыркы коңгуроо аземине катышып турушат. Азыр биз сиздерге чакан концерттик программабызды тартуулайбыз. Дорогие учителя, ученики и наши гости. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать в наш праздник. Последний звонок. Мы желаем вам лето, Всем крепкого здоровья, долгих лет, жизни и успеха. а также пусть составит, Вас всегда джентльмен удачи. пусть ваш путь. Будет добрым. Dear parents and the people, Dear teachers, you are welcome to our party. we wish you strong health, success in your work and studies. Now we have a to listen to us attentively, please. Nerimin жатқан мектебim, senden bilim istedim. Süt oynap tavukpay, kayıp kapam istedim. Ben çoğayı vercese mardaqtayımın atamdı, azbay beş tervetken alpeştayımın apamdı. Muğalimderi үйрөткөн илим менен кеңейтебиз мындан ары тар жолдорду. Өттү күндөр ойноп күлгөн балачак кайра келбейт ал күндөрдү санасак. İlimge yaştan suvarıp, cetiltip kanat çıkarıp, talıkka durungdan ulam çıkarıp. Күйгө калаты алтын колдоктор болсун дейм эл өмүрүн коргогон. Uyadan birge uçkan balapandar, kıyışbaz kurbular, kılaçtaşlar, rahmat, akbektev, mecagayıp, köp çolup, bütün çıksa bizde yaşlar. Биздин сүйүбүз Алатоонун болуп эси эскеси ак элечек ак калпагын кийбөз. Akıllı konguru. Akıllı konguru kağıldı. Keçeyle balalı kezdele, cenesi toğuzdan ketelek. Jetildik, buna bugün jetildik biz erkelep. Hoşlaştırabız biz ertelep.
talimge daim tazim ederiz. Alar bizdin ekinci ata-enemiz. Alar bergen bilim, talim, tarbiya. Biz el üçün hizmet etip beremiz. Қолдан келе тәрбиеленеге қолдан тәрбиеленеге асылдасаң тұрғызмақ мәселе ене барып үйде құт көңілі түндіктен үйшінеге тұрған береке Emez böyle gece nariste Kuvalaşıp oynayıp yürüyerek Arabatın yaşın nereste balalık bizim balalık Denizde faydan davalık Makul esen menzil ömür Bir günündür ayrı balalık balalık bizim balalık Denizde faydan davalık Makul esen menzil ömür Bir günündür ayrı balalık Olanları esimde Ocağımızı bölüp beşikке Öyle casa oynayıp yürütelik Karakatın yaşın enesi balalık bizim balalık Denize faydan tavalık Makul esen mezgil ömür Bir günündür ayrı balalık balalık bizim balalık Denize faydan tavalık Makul esen mezgil ömür Bir günündür ayrı balalık Hoş bulmaktır uyan, Keta baydaşı turan, Baktulu günlerinden, Şan çıgan ünün uğan, Baktulu günlerinden, Şan çıgan ünün uğan, Hoş buldum bilim seni, Kıyalbay turam seni, Ak yolga uzatıp koy, dosturdu cana meni. Ak yolga uzatıp koy, dosturdu cana meni. Kızda alma gül dök durganda Gülün taştap örük yaşıldanğanda Biz turabız ak mekteptin aldında Ayrılabız uşul sonun yıldarga Hoş emetse mektebim Hayra gelir betemin Gözlerimden yaşalı Hoşlaşıp bugün getemin Kitep parmak bizge köptürüttün Bilim besten okuçulukçılıktın Halkı şeytan muallimge kitletti Ayla jokko ak mektepten ketletti Hoş emetse mektebim Hayra gelir betemin Gözlerimden yaşalıp Hoşlaşıp bugün getemin
Eşke alsa satıldı. Berdi ağay sabahты жакшы келдиңиz ушул күнгө. Орус тилин үйрөтүп, орусча тактил өтүп, мындан ары салыкпай окутуң дайым биздей жаштарды. Эжеке, тапшырган. Siz жақсы оқыттыңыз, оқыттық, оқып білім алғын деп, қолдау тұтып дайыма субвенциядан бердіңіз. Ағай сізге рахмат, сіз дайым істейміз. Атамасын таныттыңыз. Бүгін мына сізге разы болып езде солықтың баласы. Урматтуу Гүлмира эжеке, эжеке сиз бизди окуттуңуз кыргыз эмес чет тилин. Карасаң көз жетпеген алыс элден билим алып учуп кетти нечендер. Эжеке билимиз канга сиңген. Эжеке өмүрүңүз узун болсун, үйүңүз бакыт менен шаңга толсун, чагыңыз атып гүлгө толсун. Ар дайым өмүрлүк жарыңыз бирге болсун. Абек атай агай тарыхты окуп үйрөттүңүз, дайыма биз менен бирге болуңуз. Агай сизге өтө ыраазыбыз. Мындан ары биз тарыхты урматтайбыз. Сабаш хатыраак сүйлө. Эжеке сиз бизди урушуп койгонсуз. Мен İtanın zakonun okutup, ilimnin külügüne tokutup, ilimnin kayığına düşüp alıp, biz dağı bir keskin eşip olarız.
тандаган. Bilimden takip kaçmagan, taza жүргүлөтөт бизди туура жолго баштаган. Ya arkanda. Кымбаттуу мээримдүү айлашыбызга чын жүрөктөн чоң рахмат бизден сизге. Журтарда журтта баш болуп турган агай менен кол кармаш көп жасаңыз. Жакшы жолго баштайсыз. Адепти сулук болгондой баардык напыл сөздөрдү дилинде койбой айтасыз. Тапшырмага келгенде дайым карап жылмайып да койбойсуз. Ejike, kattıgırak söylüyorsun. Kattıgırak söylüyorsun. Evet. Biz Karabaysız Ejeke. Qanchamizni o'qitdingiz yosh chaqda, qanday so'ning bizim bergan saboqingiz tut qo'yib, sizni doim muqobil. Ejeke siz doim unutmang, sizni bundan hurmatlaymiz. Күннән Ejeke кандайсыз? Biz жактырган айдайсыз, урушуп кеде балдарды тарбияга үндәйсіз. Күннән Ejeke дайыма күлүп гана жүрөсүз. Biz sizге калайбыз чындын сол гарымак. Fıncalı hiçbir jet albay, okucu bilim alsın de, an gördüm alız basalbay. Başıyıp daydım kılarım, muhalim altın çınarım, evim gece ağayım, sizlerge alkış şeytanım. Biz kelsek nerim sögötsün, çın dilde gönül bölösün. Bizlerge halk yol tartılar, dilimim önüm ömürsün. Başıyıp daydım kılarım, muhallim altın çınarım. Süyük bir gece havayım, sizlerge alkış şeytanım. Egzamenlerdi 4-5'ke topşırdılar. Ömrü var uzun olsun. Bakılı babalar. Hurmatlı ağa yetişkiler, ardaktуу ата энелер, жана бүгүнкү мейрим бүтүрүүчү болгон окуучуларым, уул кыздарым. Биринчиден сиздерге ар дайым ден соолугуңуздар чың болуп, иштериңиздерде ийгиликтерди каалайм. Ошол менен ата энелер балдарыңыздар үчүн кам көрүп, чын окутуп, булардын убайын көрүүңүздөрдү каалаймын. Мына ушул бүтүрүүчү болгон менин класстагы окуучуларым эртеңки алдыңардагы гос экзаменди 4-5ке тапшырып, өзүңөр каалаган кесиптин ээси болууңарды каалаймын. Эми ушул биздин балдарыбыз мына ой жетип, кече ушулар 1-класска келген ушу мектепке жаңы кирди эле, мына бүгүн 9-классты бүтүрүп атабыз. Биз ошол менен сыймыктанабыз. Биз ушу балдар кыздарыбызга келечекте ак жол, Кудай Таала ден соолук берип, бактылуулук күндү берип, жакшы окуп, жакшы билим алып, келечекте эң жакшы адамдардан болушуна биз тилектешпиз. Ушуларга ак жол, буларды билимден, тарбиялаган ушу мугалимдерге, эжекелерге чоң рахмат. Мындан кийин да ушундай жаштардын көбүн тарбиялап өстүрүп, мындай күндөрдүн көбүн өткөрүшүнө биз тилектешпиз. Эми ушу келечекте жакшы күндөрдөн, жакшы айлардан ата кылсын деп Кудай Тааладан тилейбиз. Рахмат ушунча уюштуруп, ушунча неме кылганыңарга чоң рахмат баарыңарга. Satın al
Nasıl duruş gerek? Baktılar olsun, boyutu baktılar. Baktılar ötürgün. Sizlik gettamını yok. Bolduk ki, tutatır. Ötürgün de değil. Ötürgün de, tunda burası. Ötürgünü karasın gitti olsan. Ben gide alıp kudu kapar gidemiyor mu? Salam dostlar, qanday? Qo'l ko'tarib qo'yinglar, qo'l ko'tarib qo'yinglar. 뭐가 있긴 없나? Абданан тоғыңарға егіліп қалайын. Себепкерлері бүтүрүүчүлөр, сиздерге кааларыбыз чын денсаулык, узун өмүр, арчадай жаштыкты, комут күлсүндөй шаттыкты, тоодой бийиктикти, суудай актыкты жана бүгүнкү акыркы конго майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Урматтуу денсаулык, таза бакыт каалайбыз.
мугалимдер, сиздерге дагы чоң рахмат. Ушунчалык билим берип аткандарыңыздарга ишиңиздерге алып калайын. Keçeni sebepleri olan 9. klas bugünkülerde işte kalarımız gün. Bugünkü gün ayağın üstü desek daha oladı. Sizler için vakıflı gün desek daha oladı. Sebepler 9. bilim alıp toluk emes bilimi var degen köylük menen mektetten çıkatasınlar. Ayağın üstü şu bütünden keyin ar okuyacaklarga tarap turmuştagı öz yoluңар табасыңар да. Эми кайерде болбогула, жакшы окугула, ден соолуктуу болгула. Силерге ийгилик каалайм. Жақсы оқығанға бір жыл бойы. 3 жыл емна бір жақсы егіліп көріп. Жақсы ес алып, сентябрда жақсы оқуға келесіңер аға. Şu sponsorluk güzeliz demek. Şimdi ortadan pazartesi taşıp koyayım. Ya çok gülüyorsun. Nece günler ama çok baba çekilir oraya. Size korkusunlar. Ötken günü gelmeye bakalım. Rahmat
Başka neyin edetçi? Üstünde belirleyen attırışı var. Ben gezmeye bakalım. Şu sizlerin Ayşe Meydanı'nda. Rahmatlı çoğu ayıklayma. Sen iyi olacaksın. Değerli olur. İşte öyle yapalım. Videolarda kaçta değil mi? Ama kitap çıkartın ama. Ya sögün böyle. Sana tur. Ne fotoğrafı koydun mu? Ha? Fotoğrafı koydun. Bitir öyle ne oldu? Bebeği bakıyoruz. Tartlar. Bir tartayım ben. Sen daha bile seni yapacaksın. Var bile yaptın ya. Sınayla bir kere. Sınayla. Kızlar var ki. 71 yine. 71 yine. 71'ler. Bizde şu ayda. Hocam. Altı şimdi orada vereceğim. Pazar var o. Sana bayağı bir yemeği Ең жақсы қыздарды, ұлдарды тәрбиелеуге келсеңіз, мына 9 класста ешбір шүкі көрмей тұрып бүткеріп отырмыз. Шындығында Сасон үміттердің келешегі ошол ұл қыздар. Анан сіздердің дағы үмітіңер, ошол үмітіңер дайыма ишке ашсын. Сіздердің қалаған мақсатыңар, ошол эле балдарыңардын да қалаған мақсаттары ишке ашсын. Ұзақ өмірлүү болушsun. Өздері қалағанда ең сонун жашашсын. Анан қыздар өзүнүн жашына карай қалаған жигиттерине турмушка чыксын. Ал эми балдары болсо, мындан 5-6 жылдан кийин өз қалаған сүйгөн қыздарына үйлөнүшсүн. Сосемге кайтып келип, сүтүн булатып, биздин иштерди улантып ушулар болушуна чын жүрүп электешмек. Бүгінгі 9 класстың урматына барлық жақсы сөздер айтылса, бүгінгі 9 класстың балдарының, қыздарының урматына айтып отыр. Ушул енді жақсы эме сөзім бар. Мен кыскача гана айткым келет. Антон Павлович Чеховдун айтканындай, төгөлөгү төп беришкен балдар кыздарыбыз. Шулардын ичинен врачтар чыксын, акимдер чыксын, президент болбосо дагы. Жакшы инсандарды жаралуу беришин каалады.
ошол жерде отурган жалпы жаңы турмуш айылдын тургундарына ден соолук каалайбыз. Бар болго, бай болго. Денсаулықтары шын болсын, өмірлері ұзын болсын, бақытлы болсын дайым. Ата-енелерді сыйлаған, тәрбиені сыйлаған жастардан болсын. Міне қалаған кесіптерін арқалап, мақсат тілектеріне жетсін. Дайым осындай қолы болсын. Сіздерде осындай ұядан дағы түген жақсылық тұрады. Ең негізгі үйдегі бардық мұғалімдердің қызматы деп ойлаймын. Бірінші материал соңайтып, жетінші шарғын кетіріп келіп қояды, біз қалған шекілдің тәрбияны сілер бересіңдер. Гүлмира. Маша. Мына болды. Анда немеге тарелка салайын. Оны сетке тартудан. Я өчіртірім Мұрат, сізде интервью алайын. Өчіртірсаңыз? Ата-ене үшін бала жақшы деген сөз өте чоң игілік та. Ошол игіліктерге дайыма жеткиле. Ушул жерде отургандардын бардыгына ден соолук, узун өмүр, үй бүлөдө ынтымакчылык, коллективде ынтымакчылык каалайм. Söz bakana. Canım
dönelim. Şuralarını şanlıklasın saylanın. Aslasın bayıldasın saylanın. Thank you.
Ким үйлөгөн? Азыр үйлөйсүңөр. Нени? Акчаны-чы? Ким канча сом түшүрүп алса, ошол эме болот. Аласыңар, силерге караштырган. Көрүнбөйбү экен? Биринчи ким үйлөйт? Экөөңөр балар үйлөйсүңөр. Мана байра. Ушул жерде турат, биз жетелеп келебиз, жүр. Кол чапкыла. Қолын қармама. Машина дегенде үйлейсіңдер, өкөк деп, жөн сен. Ауыз десекші. Жоқ болмайды, мен алшақ. Көз бұлалығы, Оқушыларыбыз, оқушыларыбыз бүгін 9-ші класты бітіріп салтанатты лагерьмен ұланып жатыр. Біз бұл оқушыларға үйдегі барлық жақсы нәрселерді, жақсы игіліктерді қалаймыз. Келешекте өздері не қаласа ошол қалаған тілектеріне жетсін, мақсаттары ишке алсын, соның оқу жайларға өтсін. Биздин жаңы турмуш айылын алып Осмон уақыттағы оқу мектепте сен атын шығарған алдыңғы оқушылардан, нышандардан болып өсіп өне берсін. Оқушыларды көріп өстірген ата-енелерге дағы рахмат. Барлығы тыныш болсын, жалпелеп қыз еліміз, айылымыз ынтымақта болсын, сейфіншілік, игілік, жақсы заман боле берсін. Бүгінгі майрамдық маңайыңыздарды айтып қойсаңыз. Рахмат. Ошолор кыла берсин. Байым ошол бүгүнкү күндү ата кылган экен балдарыбыз, кыздарыбыз мына бүтүрүүчү класс болуп. Бүгүнкү күн эң кубанычтуу күн болуп атат. Ушу ага эжекелерине чоң рахмат. Биз өстүрүп койдук эле, булар тарбиялап, мына бүгүн балакан кылып учуруп атат. Ушулардын келечеги кең болсун. Кудай Таала ак жол берсин. Пайгамбар жашын берсин, байдуулет ашын берсин. Келечекте Кудай Таала ушуларга берерин унутпасын, бактылуу жаштардан болсун. Ушуларды тарбиялап өстүргөн ата-энелерине, ага эжекелерине келечекте бактылуу жашоону каалайбыз. Ошо менен бирге мен дагы калоолум ушу биринчи ушу даражага жеткизип, неме өстүргөн, тынч болгула, ден соолук болгула, үй-бүлөңөр менен тынч болгула. Бүгүнкү күндү баарына насип кыла берсин. Бүгүн ушу кубанып, сокундан турабыз. Биринчи жолу ушул окуу мектебибиз ушундай ачылгандан бери биринчи жолу бүтүрүүчү болуп атат. Ушу балдарыбызга дайым ак жол каалайбыз. Ниеттесе тилек максаттарына жетсин, тынч болсун, ак жол. Рахмат Эмирлан апа. Ата-энелер сиздерге дагы дайыма талкташан балдарыңыздарды өстүрүп чоңойтуңуздар.
Beri qarab qo'y. Kamera oldu. Sonun tut. Baştaldı. Салатыңар оқушылар бүгінгі майрамда қандай Бұның арқасын маңайдағы қандай сөздеріңіз бар? Айта тұрған игілікті сөздеріңіз болса айтыңыз. Мына бүгін Алқошмат мектебінде 1992 жылы туылған Алқошмат жаштарын бүтүрүүчү болуп отурабыз. Мына Кудай буйрса, мындан 11-ді жабытабыз ушул жерде. Бизден кийин дагы бизге окшогон жаштар көп окуп жакшы билим алып өтө берсин деп айтсак. Чоң рахмат. Бизде ошо жерге эжекелерге билимин аябай Рахмат. Гүлсанат сенин оюң кандай анда? жибектер көчүп койгондой экен. Иә. Бұл ағай эжекелерге біз оқыған үшін рахмат. Çok işlerine ilgili. Дайым оқушылармен Рахмат, эми сиз окуучулар, силердин дагы окууларыңарга чоң игиликтерди каалайбыз. Рахмат чоң.